ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯨꯜ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯐꯨ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯂꯕꯗꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ꯫ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯅꯧꯅ ꯈꯨꯜ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯄꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯤ ꯃꯔꯐꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯗ थागलक्पा पोस्ट अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन डिप्यूटी कमिश्नर टेंगलोवाल रंजन जुमनाम एसपी टेंगलोवाल स्पेशल कमांडो टीम टेंगलोवाल बो लो कायना म्यांमार ओमदगी संगसिलक्पा मिटोपसिंग खांगदोकपा ngambagidhamak थागतपा फोंदोखि। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट अदुदा हाई ngarang टेंगलोवाल डिस्ट्रिक्ट की मोरे सब डिवीजन की मनुंग चनबा आइस लंगचम विलेज का थंगनबदा न्यू सालबुंग हाइना मिंगथोनबा अनोफा खुल अमा खुंदासिलंबा पाव फांगे। लोइनन मफम अदुदा नारोंदा संगसिलक्पा म्यांमार नेशनल सिंग लेरि हाइबा अकंगनबा पाव फांगबदगी डीसी टेंगलोवाल एसपी टेंगलोवाल एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर टेंगलोवाल एसडीसी मोरे ओसी मोरे मोरे पीएस की सेक्शन 2 अमसुंग मोरे कमांडो की टीम तरुक मफम अदुदा संगसिंदुना मफम अदुदा लेरंबा मियोसिंग वेरिफिकेशन चथागिबनी। चीफ मिनिस्टर म्यांमार ngамखै फरिंगदा खुंदारिबा मियामदा अपील तौरदुना हाई मफम अदुदा खुंदारिबा मियोसिंगना म्यांमारदगी मितोपसिंग संगसिलक्पा थेंगनरबदी स्टेट गवर्नमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटी दा पाव पिबियु। करिगुंबा लो कायना संगसिलक्पा मियोसिंग थमजिलंबा थेंगनरबदी अकनबा चैराक मायोगनागनी हाना फोंदोकले। नकलमरुमदा पुलिसदगी फंगबा पाउना हाई ngarang चथगिबा स्पॉट वेरिफिकेशन अदुदा आंगांग मफन यावना म्यांमारी मसा मरफु फागतकी फागलबा म्यांमारी मसा मरफु अदु ngasi nungthil JMIC टेंगलोवाल की कोर्ट फुथोकी। लोइनन मखोइसिंग अदु समरी ट्रायल द जेल द थाजिलबा याय हैना पावसना मखा तारे। अमरोमदा ngarang की थौदोक अदुगी मतुंगदा टेंगलोवाल डिस्ट्रिक्ट की मोरे थबजिबे सब डिवीजन की मनुंग चनबा आइसलांगसम विलेज की एरिया द लो अमसोंग ऑर्डर द अकाइबा पोखलक्पा याबगी पाव एसपी टेंगलोवाल दगी फंगबा लैरे। असिंगबा थफक असिना मरम ओरगा मियोबगी पुंसीदा खुदोंथीबा अशोकफन आयदा पंथोकपा याबगी ओतोकपा लैरे। मरम मसिना हारिबा मफम मसिदा लो काइबा याबा थबक चथारकपा याबा मौंग लैबना मियोय मंगा नत्रगना मसिदागी हेनबा मियोयसिंग पुदुना सई नुंग नोंबै अमसुंग मी सिबा याबा खुसु खुलाइसिंग पुदुना चटपा खुदकता अथेंगबा थमले। लोइनन फिबा मसि येंगलगा सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 144 की मखादा अथेंगबा थंबगी तंगाई फदबा लैरे हाइरे। मरम मसिना सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 की मखादा लो काइबा थबक तौरकपा याबगी फिल्मदा लेरंबना मियोय मंगा नत्रगना मसिदगी हेनबा मियोयसिंग पुनबा सई नुंग लाइसेंस याउदबा नोंगै फाइबा खुसुकुलाइना चिंगबा फुदुना सतपदा थेंगबा थमले। हाइरबा थेंगबा सी आइसलांगसम विलेज अमसोंग थंग लेरिबा मफमसिंग दसु सनागनी हाना ऑर्डर अदुदा पल्ले। लमैना नोमाइची की लम हेक्टर चामा तंगोय उलहनख्रे। लमै थाबसिंग मसक ताकपदा सेलगी मना पीगनी चीफ मिनिस्टर। नोमाइसिंग रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया द ngarang थोकिबा चौबा लमै चापगी थौदोकता लम हेक्टर चामारोम अमांगाता थोखरे। थौदोगन मणिपुरदा चही सिगी मनुंगदा थोकिबा लमै चापगी थौदोक ख्वाइदगी चावबो ओइरे। लमै थारमसिंगी मरी मखोंग पीबा ngamba मियोयदा लेगांगना सेलगी मना पीरगनी हाना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बेरेन लाग थोखरे। सोशल मीडिया दा थागलक्पा पोस्ट अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई मियोयबा अखोई असिना असुक यामना इसागी तखलिबा मसोंग मांगन ताखलिफासी करिगिनो उमंग हाइबसी इसिंगनी इसिंगदा मियोयबगी थवाई ओइरिबने। अदो बाइखोइना मसिबु मांगनली नोमाइसिंगदा लमै थारमबसिंगी मरी मखोंग ताकपा ngamba मियोयदा लेगांगना सेलगी मना पीरगनी हाना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखे। ngarang lamai chakpa adubu muthatna bhuna bada manipur की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्टाफ सिंह फायर सर्विस की स्टाफ सिंह लेगाई की मियुसना थोरक्तुना मतेंग पांगिबा अदुबो लेगाना थागतबा फोंदोगी लोइनन असिगंबा टिमबुवागासी थागनिंगाइने। हिरमसिगी मतंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मगोक थोंगपा ऑफिशियल अमना हाई लमै चापकी थौदोगदु ngarang अयुक पुंग तारागा मखा इरोम तारकपा अथवाइदगी हवरखिबा ओइगनी। ngarang रिपब्लिक डे थौरमगी अयंबा स्टाफ सिंह ड्यूटी दा लेनाखिबना इरिलबुंग बिट ऑफिस की स्टाफ सिंह मसिंग जामना ऑफिस दा लेदबा तंजा ओइखि। नकलमरोमदा मिलिटरी लेगांग पाइख्रबा मतुंगदा म्यांमारदा फॉफी थाबगी सांगचादा 36 हेंगले UN रिपोर्ट। हौगिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा मरीदगी लिसिंग अनि कुन फावदा म्यांमारदा फॉफी थाबगी सांग हंथरुरबा मतुंगदा लेबागदुदा मिलिटरी ना लेगांख्रबा मतुंग फॉफी थाबगी सांगचादा 36 हेंगले हाइना यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC ना फोंगिबा रिपोर्ट अमन हाइरे। म्यांमार ओपियम सर्वे 2022 cultivation, production and
Kesan hanya mingtuan report asigi matungina lebak aduda Bobby thabagi sang asi sada kuntra gomdoi hengkatuna afan balam hektar lising nifu sama hengkat kre loinana maru lokwa yabagi maru lokpa yabagi sang sada marfu ganifan hengkatuna sadret marfudra metric ton henkale masina maram oitona lebak adugi ofiam gi economy da chauna hongba leire UNODC gi resident representative oiriba Jeremy Douglas na fangdorak pagi matung na Myanmar da kumza lising ani kun gamathoi gi February thada military na lengak pai khibadagi leibak adugi sanmitlon ngaksen namasung lengak londa hongpa lakpadagi ungkhat aba mafamda leiriba laumi sing maruina awang thangba san district amasung masigal lon ba state sing leiriba laumi sing ofim thabagi sang asi hengalaki bane haire report asigi matungina leibak adu da profit thabagi sang khwadigi yamna hengalaki fa asi san state tani masida sada kontraga mapan hengalaki masigi matungda sin amadi kaya state da mathang sina sada taraga mari amasung taraga mathoi gi sang hengalaki loinana kasin state sada hom hengalaki potok potok pagi sangsu sada nifu gamatoi hengkatuna haukiba kumza lesing ani dagi UNO DC na biyang sang bahorakpa adudagi andagi asina khwadagi yamba oiri haire Bobby thabana kunza sina fanglifa sentoki sangsu haukiba kumza lesing ani kungani thoida sada hompuga mafan hengkatuna kesi amada US dollar sani marfu phawa yaukre Seksil lava Assam Rifles ki sek posing lanthok tuna lupa kro ahum lakh kunthraga manga gi drug purakhiba commando maga thabak da darkhre jail la chu thajin khre Imphal more lambi NIS 102 paringi khudeng thabade leiba Assam Rifles ki permanent vehicle check post PBCP yauna more dagina palel fafagi marak leiba Assam Rifles samasong police ki seksilaba check post sing lan thoktuna Malem gi kaithen da lupa ko ahum lakh kunthraga manga rongi yamlaba heroin number 4 amasong WY tablet Thasi gi taraga tarukta mai fangna purapang amkiba commando person manga thabak dadat khre makoi manga po service tagi terminate tawri habegi wafamasi ngarang han ba Manipur Rifles ki parade ground pang thokiba homputra mari suba Republic Day tharamda home ki thabak su puriba se minister in perena lauk thokibane wafamasi lauk thokladuna se minister na fang thokibada makoi manga po service tagi terminate tawbagi ware basi langa ki committee amana governor fawo yaunaraba matungda lawbo warip ki matungina Termination ki order thoki bani media sing sumasi ki order DIP adagi lauraba yagani haiki Amaramda commando person manga bo service ki terminate tawre habego wafamasi se minister na Twitter ki khutangda magi social media da supang dorakre loina na lenga na sangchilekli bo war on drugs campaign asida karigumba makal amatagi compromise tawroi habagi awafam su makata na fangdorake se minister na lauthora kibagi matugina service ki terminate tawre hariba commando person sing aduna Manipur Police Training College tagi Kaksing Commando Unit attached tawraki bahabaldar number 022007251 Khwarakpum asoba sei kuntraga daret apopa KS Thanil Jao Awang Sekmai Makhalikai Tare Suba MRD Commando Unit asida attached tawraki rifleman number 072006088 Thausung Subas Sothe sei kuntraga nipan apopa TS Babu Sau Sothe Sandrafota Village, Sandan District, Imphal West District Police tagi attached tawrakiba constable number 180123 Yumnam Dinesor Midai Sahikun Gamapan Apokpa Wainavasandra Maitai Wabagai Awang Laikai Taruk Suba MRD attached tawrakiba rifleman number 062010650 Moirang Tim Prem Sandra Sahikun Ragamari Apokpa M Ibu Hanbe Poiro Kongjin Awang Laikai Amasong rifleman number 062010801 Naurem Dorendrajit Sahi Kuntraga Taruk Apokpa N Sarat Kaksing Kunya Laikai Panbaya badi makoi manga magmatam khagi mamangdagi commando Kaksing unit test tawdun lairakibadagi Commando Force Moreda amok attest tawrakibani adobo Khabaisho de Leva Special Commando unit transfer tawbadagi makoi mangagi Manungda Havildar KS Asokna Commander Oidona Moredagi thorakibani Makoina uniform set pagaloy na masada isu tawa service weapon sing paraga maruti JFC angova amen 01 ke 6510 ta tonglaga palentam la lakiba galoy na heroin number 4 kg 1.336 amasong WY tablet lising tara yawna yungang box mari purakibani Makoina illegal drugs sing asi puraklagani habagi pau nabit adugi ayupung mari makhai da fangbadagi Kaksing police Kaksing commando unit ki persons na palen laimanai singjin de leiba commando checkpoint da makoi ba fana da bangai tuna laikibane ay pung 8 minute taraga mangarum tarakpada mafamatu da makoi thunglaki adobo nanthok tuna makoi na tonglak ba jepsi adu thauki badagi makoi bo ngairamba commando forces sing na tanaraga kurok po pigi
सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल मनाक थलग फाखिबने मखोई गाड़ी अदु चेक तौबा हरकपदा इलीगल ड्रग्सिंग अदु लबुक अमद लांथोकलमले हरकपदगी मफम दाखलग फागतखिबने मखोई मथक कक्सिंग पुलिस NDNPS ए सेक्शन 21 क्लोज C 22 क्लोज C 29 60 क्लोज 3 की मखादा केस FR नंबर 8 क्लोज 1 2023 रजिस्टर तौतुन लखुटखिबने बदंगी नमित मखोई मखा मक्सिब जुडिशियल मजिस्ट्रेट थवालगी कोर्ट पुथोरक्तुना जनवरी 19 2022 फाउबा निमित 13 की पुलिस कस्टडी रिमांड प्रेयर तौरपदगी कोर्टनसु एब पिरक्तुना फाउबा मखोई की कस्टडीदा थवलखिबने अदुमन मंगासी मखोई मंगा की पुलिस कस्टडी रिमांड की मतम लोहरदुना स्पेशल जज NDNPS की कोर्ट पुलिस की मैकैदगी जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर तौरदुना पुथोरख्रे कोर्टनसु पुलिस की प्रेयर दा याब पीदुना मखोई मंगामक जेल थाजिनख्रे पनबजाबदंगासी मखोई कोर्ट पुथोरकपदा मखोई मंगा की कमांडर केस अचौब खक नतना कमांडो पर्सन मरीदे पुलिस की जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर ऑब्जेक्शन तौरदुना केस असिदगी बेल पिबिननबा हाजरखे हेरोइन नंबर 4 लाइननबा मोटरसाइकिल हुरालंबा मियोय जेल थाजिनख्रे था असिगी कुनगमाथोय मसुम कुनिथोय की लोनबा हिंगी नोंयाय मतुंग पुंग अनिरोम तारकपदा हेरोइन नंबर 4 लाइरगा साननबगिदमक खंगबो सोरक वांगमगी इबुंग अमदगी मोटरसाइकिल सुजुकी एवरेज MN06 SS 1276 हुरालग पुरकपद थौवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम अमना खंगबो सोरक वांगमदगी KM प्लम्बिंग स्कूल मनाक्तगी गाड़ी के कोनना फागतख्रबा नहा अमा मथंग थागी तरेट फाउबा जेल थाजिनख्रे कोना जेल थाजिनख्रब हुरानबा अदुगी ममिंग अरिबम सलमान खान एराइस गोरोबा सही कुनगा मरी अपokpa MD अलाउद्दीन कवे संगाई युमपम पुलई फोकपी माइरन खुंदगी ने हारे थौदोगसी की मतंग दमहा की मथक थौवाल पुलिस न केस अम लखलगा सीजेम थौवाल की कोर्ट पुथोरखिबने जनवरी 18 फाउबगी मनुंगदा अवार्ड जॉब कार्ड के सेनफम पिथोक्त्रबदी खोंजंग संगसिलगनी परिषद तरुक सुब जरेन पंचायत मिखल तौत्रिङैदा एडमिनिस्ट्रेटर हाफामदि कमिटी सेम्बगी वफम लेंगांदा लौरप तरामनोगी अदुबो पिथोक्तन लेरिबा जॉब कार्ड की सेनफम सिंग ता असिगी 18 फाउबदा पिथोक्त्रबदी दिल्ली दे चतुना खोंजंग संगसिनगनी लेंगागी वरेपसु याबंगमलोय हाना मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद MSPP न फोंदोखरे हिरम असिगे मरि लेंदंगसी पोरमपद लेबा MSPP ऑफिस दा पांगथोकपा PRI सिंगी अतोबा मिफम ममा फामलबा तुंगदा पांगथोकपा पामी सिंगोनाबा अमदा परिषद की प्रेसिडेंट MD अब्दुल लतीफ नाई की मंगासुबा जरन पंचायत इलेक्शन की माई फागलबसिंगी मदम ममंग चाही के होखिबा अक्टोबर टांग 19 लोइख्रे मदम लोइद्रिङैदा तरुकलक सुबा इलेक्शन पांगथोकना लेंगा असिगी मिनिस्टर अमदी मरि लेनबा रूरल डेवलपमेंट अमदी पंचायत राज की मिनिस्टर दा हाइखिबा लेख्रबने लोइनना मखोई की मैखेदगी मतम चाना सोइदना पांगथोकनी हाना थाजाबा पिरखिबा लेख्रबने तानफम असिदा लेगांगना थबक थौरमसिंग असि निंगथिना तौबा ngamnanabagidamak एडमिनिस्ट्रेटर अमदी कमिटी सेमगनी हरकप तारामनो ओगी अदुबो जॉब कार्ड की पिथोक्तन लेरिबा सेनफम सिंग पिथोकलगा सेमबियु था असिगी तांग 19 फाउबगी मनुंगदा लेगांगना तफम थोकपा लखोरफम थोकपा थबक सिंग लखोत्रबदी दिल्ली दे सतुना लेबाग असिगे प्राइम मिनिस्टर अमदी यूनियन RDN PR मिनिस्टर उनदुना स्टेट असिदा PRI सिंग न थेंगरिबा अवाबा अमदी MG NREGA की फिबम मयक सेंगना खंगलगने लोइनने MG NREGS की कुमजा लिसिंगनी कुनगमाथोय कुनगनिथोयदा थबक सुखिबा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सिंग पुलगा नेशनल पंचायत परिषद की मतेंग लोइनना खोंगथांग कया पाइखतकने जॉब कार्ड की सेनफम सिंग पिथोक्तबना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थाबा खमद्रे अमदी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थादबना सिंग अमदी तमगी मैटेरियल कोस्ट की यामलाबा सेनफम सिंग फंगदना लेरे हाउजी फबगु एने लुपा पुन्ना को सट्रेट हेना लेखाना पिथोक्तना थमलिबा सेनफम सिंग अथोबदा पिथोकपियु हाइके सानाबगी पाउदा संतोष ट्रॉफी मणिपुर माई पाकपगी लंबी कहंदना थमदुना फाइनल राउंड की अजोबा खोंगथांग थांगजिनबा ngamkhre नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर हेरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 की ग्रुप 6 दा मणिपुर विनिंग मोमेंटम कहंदना थमदुना फाइनल राउंड जाउसिननबगी अजोबा खोंगथांग अमा थांगजिनबा ngamduna ग्रुप की स्टैंडिंग दा पॉइंट अनि मांगजिल थादरम कोथोंबा ngamle ग्रुप असिगी तरे सुपर मैच ओइना ngasi anganbada खुम्बल लंपाक मन स्टेडियम दा सानाकिबदा युम्बो मणिपुरना लक्षद्वीप फो अहुम अमदा माइथीबा पीदुना थांगना मैच अहुम माइपाकपा ngamke हौखिबा मैचना मणिपुरना हिमाचल बो माइथीबा पीखिबा प्लेइंग 11 अदुदगी अहुंबा अमा लैखे रोनान साइखोंगी मुहुता ngangbam नाउसन मौचिनके सदरिबा कैंपेन असिदा मणिपुरना मैच की अंगनबदा गोल सनफा ngamबगी थोइदोक हेंदोकपा अदु ngasichu उथोकपा ngamदना मिनिट अहुम चटपदा गोल अकाउंट हांगदुना मैच कंट्रोल तौना भवना रखी नेरोका की यंग स्टार डिफेंडर माइबम डेनी ने यार्ड 15 लापा मफमदगी
काउसलकिबा अरोकेट गुमना यांगबा शॉट अतुना मणिपुर की अहनबा मैच की गोल ओइखि हौखिबा मैच सिंग द फंकिबा रिजल्ट सिंगना असोबा थाजबा लोइनरिबा कोच गिफ्ट रायकन की नुपा मसा सिंगना खुदुम चनखिबा मैच असिदा निंगथिना ऑर्गेनाइज तौकी अमदि लेपतना खुदोंग चाबा फंगे विंग अनिमक्तगी अटैक हौरपुम ओइखि अमदि मथक चखलगा सानदुना लक्ष्यदीप की डिफेंस ता सराकनबा फाउंटन मखोई की गोलकीपर मोहम्मद इसान बो चांगिंग तौदुना अकनबा प्रेशर पिसिनगी लेनना अवांग बोल सिंग नागथुनना होनाबदा अवाबा मयुनखि मसीवाना पंगबम नावफा मैतई क्रॉस अमा गोलकीपर इसान नागथोरकपदा ngangbam nawsagi mapada chapchana taki amade forwards asina mahaki ahanba tournament asigi goal adu minute kunthra ga mari satpada heading tawduna chankibaga loinana manipur gi mangjun thariba goal masing adu yangalaki half gi lephori basaruk singda manipurna atumak possession tawduna sanaki adubo finishing ningthina piba ngamdabadagi asonba dudi ngasi su phagatpa ngamdabagi mami taki match gi ani suba tangkakta han bahap kum ball paiduna sanarabasu chadaraki ba yumbugi attack singadu area manungda tangna lansin bangam ki amade wing ani maktagi box tamna kharapa cross kya ningthina samjin bangam ki de match makha satarakpadagi anganba saruk singda manipurna goal gi anakwa mafam da fangkiba golden chance khara net manungda changan bangam ki de makha tarakwa atopa pauda republic day gi tharum saruk yaba chatkiba nopi masa ani lambi gi accident laikhidre Humfudra mari suba Republic Day ki thauramda saruk yana na bagi damak satkiba sahi nauriba mahiroi napi masa ani lambi gi laibak thiba thaudok amata laihidre aduga adoba miyot mangana aruba phifam da sokre haire thaudok asi ga mari ledana police ki makok thongba official amana phangdokibada laibak thiba thaudok asi Assam gi Dovri district ta thokibane Dovri district ki manung chanba Dovri town ki mehi amna sinba GTB road ta lambi gi waba accident adu thokibane laihidra mahiroi ani asi ga loinana car amada miyoi khara ga punna Humfudra mari suba Republic Day ki tharum yauna da bampa khoige school damna lakhibani makoina tonglakhiba gari aduga stationary truck amaga mi yamna sinbat lambi adu da thangjanaki maduda mahiroi ani du laikan da bangamdana khudak da sekhibani accident thokiba mafum adugi manak nangna lairamba miyoi kana thaudok adu da soklaba miyoi sing adu khudak da Dobri Medical College and Hospital da pokatuna treatment chathake laibak thiba thaudok adu da laikhidraba mahiroi ani adudi Nirmali Rai Sahi Taraga Taruk amasong Sibangi Rai Sahi Taraga Marine aduga soklaba manga aduna Rian Hussein Zahidul Haq Ria Saha Jennifer Hussein amasong Moidul Islam ne bakhoi manga gi phibam hojik luna lairi hana hostel authority na phangdoragle BBC gi film screening tawdana ba mairoi sing da khangan gre Prime Minister Narendra Modi gi matang da BBC na fudhokiba documentary film Tata Institute of Social Science da screening tawdana ba institute asege Mairoi sing the mari lain ba sing kangan kre haire laibaga sigi tongan tongan pa mafum karada college amadi university mairoi sing BBC gi documentary film asi screening tawna ba honar padagi pamdaba thodok sing thokpa gi pau fanglaba matung institute asida film screening tawdana ba mairoi sing da kangan ke bane laibaga sigi tongan tongan ba university karada so BBC documentary film asi screening tawna ba honari habagi wafum ke asu laire Maramaduna Institute asigi campus ta maram satana mahiroi yamna punba amadi screening ki thabak sathaba yaroi masina campus ki ing tapa amadi academic environment da sound akai ba pirakani haire Amaromda institution asigi student union ki lusingba pratik parmina phongdo ki bada student asida documentary film asi screening tawna ba plan laite project progressive students forum na film asi screening tawna na ba honari haibagi pau fangle dobo hariba asida TISS students union ka mari laina de haire Classroom da mahiroi nupi masa ama laikhidre Madhya Pradesh ki Indore da laiba school amada ka hena ingmana maram oraga masagi sahi taraga torkom surabi nupi masa ama heart attack torokpada gi laikana pangamdana laikhidre haire officers na phangdorok pagi matung ina laikhidravi nupi masa adu gi maming Rinda Tripathi awi mahak class 11 tablipi mahiroi ne thawdogasi au ki bajum saka senamita thokibani Republic thorum sarukyan na bagi damak chathagiba rehearsal amada mahaksu yaukibani Rehearsal satharigeda nupi masa adu khanghaudana wan tharakibani khudakta school authority na rinda po hostan da pokhatuna treatment satana ba honake hostan adu da CPR tawdana nupi masa adu bo wakhal tana da ba honake adu manama hostan da yarukringe da nupi masa adu sigibani ana hostel authority ki maike de ki phongdoragle laikhidrabi winda mamang matamda asigumba thawdok amata thokiba laite adu manama ka hena ingmana baram oraga thawdok adu thokiba oiramba yai haire Chief Minister की defamation sur kaktan anaba haijarakhiba Brinda ki worker court na reject tawkhre Chief Minister Nongthombam Birena Brinda ki mathakda thaki lupa crore samanga yankhai ki defamation sur kaktan pinaba thaunaujam Brinda na Imphal East ki civil judge
Senior Division da Tarakiba Overcut Court as a civil judge K. Nirojitna Madam Chati Amadi Canada Pawakani and observation Pibagaloina. Application adu reject Ukre. Judicial miscellaneous case adu dispose Tauragani and a comsing. Lisingani Kunganito in November Taragamapan the Tokiba order Amana Pangdokre. Order adu Salivata as a Kungamanga certified Topagaloina, Marilena Bamus in the coffee Piduna Kangan Cre. Townhousem Brindana Fangdokiva. Nangna COVID sinapang gani lockdown su thamjin bagam gani drug losing busu bel thado ki basu ngam gani nangna Manipur pangan gadawre karigumba am hekta tawba ngam bayai atomaidamak nagi mathakta middle finger utli haina phangdo ki bo wafam sing tongan ba social media ki platform sing amadi Facebook ta thagalaki bane maduk mayukta luang sangbam mamang lekai dagi en beren sahi yang ga mapan afu en gaurona lupa crore samanga yang ki defamation sudadu thangat ki bane Harba Defamation Suit Number 39 of 2020 Order 7 Rule 11 Amasung Section 151 Amadi Order for Rule 16 of Code of Civil Procedure 1908 ki makada kaktar pinaba court ka wakat ki Code wakat adu naina pakaloina na komsing lisingani kongani thoi ki October mari da hearing satha ki bane hearing satha ki ba adu da kona hiramasing matang da thoidokwa wafam phangtok ningai laite Honorable High Court asigumba wakat ama thangala ki ba adu Kanadaba natakan mari le tata bawa famni maduna petitioner oriba miyoi ki khutong sapa sogan gani hai ki bane pausi asina salifa tha asiki kun gataruk ta phone ki pa pauda thonawjam brinda ki matakta tharaki balupa kro samanga yankhai ki defamation suit code numberam chade and dispose tawkre aina iki ba du cause list ta understand tawba wat padagine thonawjam brindana ma ki matakta tharaki ba minister ki lofa kro samanga yankhai ki defamation suit adu kakta pinaba code thangala ki bawakat dispose tawkre hai ga dabane Ona kiva asigi dampak nungai taba fangdok jari. Nagalam romdana MPCC ki President ke Magastra ki mathakta Kaksing Police na afar lawat kre. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President amasung Wangkhem Assembly Constituency ki MLA ke Magastra amasung Ketimum Kennedy ki mathakta Kaksing Police Station na First Information Report FR amalawat kre. FR atu ki number na 1101/2023 ne. Salivat ha asigi kun kamatoida ASI Govinda K.S. Kaksing, PS na Kaksing Police Station Officer, Police Station Office in charge ta tharaki ba report amagi matungina FR atu laukot ki bani. Waga do palipo wafam singdi Kaksing Police na saliva tha asigi taraga tharukta palenda ki drug phagi madugi tongan ba kesing laukot na thigat pagi thabak sa tharingeda amane ke Magasandra amasung Kaksing dagi Ketri mayum Kennedy kawwa miyoising SB ki office ta laki. Social media da thengna bagi matungin na Magasandra na SB office ta ki thoklaba matong press media ma pang thoki madu drug case ta thigeli babangonda karigumba wafam amada khangalang kiba laite drug bhabagi case do akan mamong da thiget bagi tabak sa tharingai da thawga du na khudong sa da bathogalle madu dana tana war on drugs ki meyukta pam da wafam kya phang thoki ba laiki aroi da content sing asiki marui ba pau khara asiba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri ba punama pathaga jari channel sina dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be like and share to was a coffee to Namako Amakana Tagasari.